Deputy President, Governor, Senator, and General County, all protocols observed. They had told the family no nera atakwa, especially Bishop, twamenyanire miaka 30 mithiru kumaria ndambiriirie kuina na tugikimenyana na andu acia giothe nginya maitu. Mucio ni turite mukimo muno miaka maingi na ni twokaga gwika kesha uria ndiraugire kuria twagerageria riu mweno na maguru utuku tugaikuruka kirima tukambata tukuite speaker na mikwa. Koguo guku ni mucie na undu uria wabata ni ati muthuri utwe ndogo gwitwa JJ na ningi ni endete mamu wao muno. Riu ndiramwiri areke athie tondagacoka no ithwe ni tugathie tukamuone tukahuruke. Koguo my brothers and my sisters, muyomiriria ina mwikire hinya mureke tumagarie maitu na thayo na andu aya na nie twari ndugu muno na mutumia uyu anjitaga nyoko tondu onaga ndi muthaka muno ona ndi muthaka kwe JJ nigo anjitaga twari urata muno nginya everybody. Koguo ni tukenete muno ni undu wanyu guka na gitio giki giothe. Ngai witu amurathime ndikwaria muno nigetha tuhote guthie na mbere na wira uria we mbere witu. Thank you very much. Ni wega nyoko urira nyoko ruhi. Asante Rai Jamila. Media houses wamefanya kazi ambayo hatuwezi walipa. Naomba on behalf of all media houses including our own Githima TV nimlete Muthoni wa Kiruba. Where are you? Where are you Muthoni? Muthoni wa Kiruba. Naibu wa Rais, leo tuliamua kama juzi tuwaheshimishe wa mama kwa sababu aliyelala hapa ni nani? Ni mama. Muthoni wa Kiruba, just a word for a minute. Asante sana. An excellent lady. Nyandarua kaimuhutire Nyandarua Ngai ni mwega na hindi ciothe. Thank you so much, Your Excellency, the Deputy President Rigiji, my bishop and my neighbor, Idawa Alvin, Mama Alvin na family yanyu yothe aginere mokire guku gwitu gutikorwo na riwo oguo ona ikaria guku nie ndire na maingi njitagwo Muthoni wa Kiruba kana Baby Top. Njugire umuthi ndiguthie wira tondu muthuri uyu ni murata witu, ni murata wakwa na ni wa guku gwitu mucii na ndauga nigetha njuke muthenya umuthi tucakae mutumia uyu ni ndagire na ihinda ria kumumenya na gucemania nake ena hinya ona atakuigua wega. Koguo ithu turauga ahuruke uhoro. Koguo bishop witu Kimaitu ahuruke uhoro. Arari single mother no ndirona ta ndorete kumbuka. Koguo hoye muno ingikiona mundu ni ndiri guikagiria kanyamu ona single mother ndariraragira na ndakihika. Rigiji araigire tugie twana tuingi tutikahenio ni athungu uria mahenirio makigia twiri na ndirakiriwo tondu tukiri o guku riu kurathii atia. Koguo ndugukorwo ukihuta muno. Ngai amurathime muno Nyandarua na tuthie na mbere na kunyitirira thirikari na makiria Rigiji witu guku gutinyuagwo njohi muno na ni njue seneta witu ni uyu uguo ona gavana witu. Koguo guku no kurorerwo waru citu irorwo wega, barabara citu ithondekwo ni bandirisha gitu itiguo iria ritu rihote kuumirio tukareherwo bataraitha itu ndikareho iratwaritwo na kuria na tondu mutongoria witu ya ni njue ni aguturora muno na ni awe Nyandarua tutire itheru. Koguo ni njue maundu maitu ni magukorwo me mega. Ndikwenda kwaria muno, ni ngatho muno. God bless you so much. Asante sana.